Tunajifunza kuhusu baraka za Abraham. Turigisha kubeye kubw'imigisha ya Aburahamu. Sifa kwa Mungu. Amena. Tukisema Abraham, iyo mvuze Aburahamu, maana jina lake ni baba anainuliwa. Kuko izina ryiwe ni papa yazamuwe. Na huyu nuyo ameinuliwa na Mungu. Yazamuwe n'Imana. Ikiwa ameinuliwa na Mungu, nyabara zamuwe n'Imana, nasi tuna sehemu ya baraka zake. Natwebwe dufise igice c'imigisha yiwe. Tutainuliwa na Mungu. Tuzazamugwa n'Imana. Amena. Amen. Amena. Hakuna mtu nta muntu ambaye yupo muukoo wa huyu mtu aitwaye Abraham ari muri buno bwoko bw'umuntu yitwa Aburahamu ambaye yuko chini ari hasi au atabaki chini mpaka kufa, cyangwa azoguma hasi kugeza gupfa, lakini atakuwa kichwa, ariko azoba umutwe. Sifa kwa Mungu. Amen. Sema mimi ni kichwa. Vuga jewe ndi umutwe. Sema mimi ni kichwa. Jewe ndi umutwe. Wala mimi si mkia. Jesi ndi umurizo. Wewe ni kichwa. Wewe uri umutwe. Na utakufa uko kichwa. Kandi uzopfura umutwe. Au utanyakuliwa uko kichwa. Kandi uzotwagura umutwe. Kama unataka. Nyambushaka. Hapa ni neno kama unataka. Aha ni ijambo rivuga ngo nyambushaka. Utatoka duniani uko kichwa. Uzova hano mwisura umutwe. Hakuna ukoo wa Abraham. Nta bwoko bwa Aburahamu uliochaka duniani. Wananiranya no mwisi. Hakuna ukoo wa Abraham. Nta bwoko bwa Aburahamu ulishindwa mbele ya adui. Wananiwe imbere y'umwansi. Sema mimi ni mshindi. Vuga je ndunesha. Sema nitashinda. Je nzonesha. Ndashinda shetani. Zonesha satani. Ndashinda adui. Zonesha umwansi. Ndashinda wachawi. Zonesha rozi. Ndashinda njaa. Zonesha sara. Ndashinda kifo. Zonesha ufu. Sema katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Amena. Sifa kwa Mungu. Amena. Wakati Mungu anamtokea Abrahamu, igihe Imana imuboneke Aburahamu, kwa muda fulani ukisoma kitabu cha Mwanzo 17:1 mpaka 5. Urasoma Itanguriro 17 kwera ku murongo wa mbere gushika kwa 5. Mungu anamkumbuka Abrahamu na kumbariki, kumpatia hadi. Imana yibuka Aburahamu, yibuka no kumuisezerano. Akamwambia kama utaitwa Abraham utaitwa Abrahamu. Aramubwira ngo ntuzokwita kandi Aburahamu, uzokwita Aburahamu. Maana yake baba wa mataifa. Bisigura ngo atsingo se wa mahanga. Bwana asifiwe sana. Amena. Acha tuingie kidogo mu ukoo wake. Reka twinjire gatoya mu bwoko bwiwe. Nataka ni wafunzi mwe mnaelewa. Ndashaka ndabigishe kugira mutahure. Ukitoka hapa unamhubiri mume wako na watoto wako. Uvuye hano ugira ubutumwa umugabo wawe na n'umugore wawe. Huyu ametoka mu ukoo. Uyu mutama yavuye mu bwoko wa babu aitwaye Noa. Yavuye mu bwoko bw'igisekuru citwa Noa. Noa amezaa watoto 3. Noa yabyaye abana 3. Mmoja anaitwa Ham. Umwe yitwa Ham. Mwingine anaitwa ni Sem. Undi yitwa Sem. Mwingine anaitwa ni Jafet. Undi yitwa Jafet. Kwa 3. Kuri 3. Mmoja ambaye anaitwa Sem. Uyo umwe yitwa Sem. Huyo ndiye mwe baba amemtabiria maneno ya baraka kumgomboa katika kazi yake. Uyo niwe muvyeyi wiwe yamuvugishije amugisha kugira azomu ari wazohagarara mu gihe atazoba hari. Na kuna mwingine anaitwa Ham. Harundi yitwa Hamu. Yeye sasa amelainiwa. Wewe rero yaravumye. Bwana asifiwe sana. Amena. Amina. Amena. Na ukoo wake wote ukapata laana. Kandi n'ubwoko bwiwe bwose buronka umuvumo. Kwa upande wa Semu, rero mu gice cha Semu alimwabudu Mungu wa Noa. Yasenze Imana ya Noa. Yani Mungu aliye juu. Imana iri hejuru. Anaitwa ni El Shaddai. Yitwa El Shaddai. Wakisema El Shaddai, iyo bavuze El Shaddai, yani Mungu mwenye puissance, mwenye nguvu zote. Imana nyene ubushobozi bwose. Aliabudu Mungu mmoja wa juu. Yasenze Imana imwe yo mwijuru. Kwa upande wa Hamu, mu ruhande rwa Hamu, ukoo wake umetoka mtu anaitwa Nimrodi. Ya mu bwoko bwiwe bwavuye ku muntu yitwa Nimrodi. Na huyo Nimrodi, n'uyo Nimrodi tutamjifunza ukantafanya kipindi kia 3 kia Ufunuo. Tuzokwigisha mu gihe tuzokora igice cha 3 c'ivyahishuriwe. Historia inaonyesha kama huyu ndiye Antikriste. Uyo ni ijambo ry'imana yerekana yuko uyo ari Antikriste. Nikusema wakati wa zamani tuvuze igihe cha kera alitoke kama Antikriste. Yavuye muri Antikriste. Kwa sababu alijiita kama ni Mungu. Kuko yise kwa ari Imana. Antikriste kama ni Mungu.
Antikriste nawe akita ko ari Imana. Aliambia watu wasiabudu Mungu, yabwiye abantu ntibasenga Imana, waabudu shetani. ariko basenge Satani. Naye Antikristo, nawe Antikristo ataruhusu watu waabudu shetani. yabwira abantu ngo basenge Satani. Sifa kwa Mungu. Amena. Wakati Semu amekufa, igihe rero Semu yapfa, dunia yote imeonekana kuwa shetani aliabudiwa na Nimrod ameingia duniani pote. Rero isi yose yaboneka yuko Satani yasenzwe na Nimrodi yinjiye mu isi yose. Basi muukoo wa Semu, rero muri ubwo bwoko bwa Semu, wakaanza kuabudu nao shetani, nabo batangura gusenga Satani. Ndipo ukisoma Yoshua 14 mstari wa 2, niyo ni wasoma Yoshua 24, hapo utasikia nataka murongo kusema wa mbere uraza kumva icyo shatse kuvuga. Andika Yoshua 14 mstari wa 2. Yoshua 24 ku murongo ugira 2. Akawa na baba anaitwa Tera, nawe agira umubyeyi yitwa Tera. huyu mzee Abrahamu. uyu mubyeyi Aburahamu. Huyu Tera aliabudu Mungu mmoja aliye juu, yasenze Imana imwe iri hejuru. Lakini baadaye, ariko mu nyuma, kwa sababu hakuwa na mafuta tena ya Semu, kubera atarafise kandi amavuta ya Semu, na ndio maana niyo mpamvu jua kama ukiwa na mtu mwenye mafuta karibu yako, umenye yuko ufise umuntu yasizwe amavuta ari ruhande yawe, kama umushiriki tena utaanguka tu, kandi utamukurikiye ne kandi uzogwa gusa. Kwa sababu tuko hapa, kubera turi hano, tunapewa imani za juu, duhabwa ukwizera ko hejuru, na wengine wana imani ya kuwategemea wengine, abandi bakagira ukwizera ko kwizera abandi. Ndio maana wakati Musa anapanda mlimani, niyo mpamvu igihe Mose yaduga mw'ijuru hejuru ku musozi, Aroni yagize ikoraniro, watu walikuwa wanaona Musa, abantu babona Mose gusa hejuru. Aroni alikuwa na mafuta hayo, Aroni ayo mafuta ntayo yari afise, watu wakafanya ndama, abantu bagira ikoraniro, kwa sababu walimkosa Musa siku 40, wakamkosa Musa siku 40, bamubura Mose iminsi 40. Na sisema hivi, ni kuvuga ngo usikose kuwa na shota baraka za watu waliopakwa mafuta. Ntuzobure kuvoma mafuta y'abantu basizwe n'Imana. Haleluya. Amena. Kaa karibu nao, icara hafi yao, utafika mwatua ya kuwa kichwa na kuwa juu sana. Uzoshika mu bihe uzoba umutwe no kuba hejuru cyane. Tera jina ina maana gani? Tera mbega iryo zina rifise irihe sobanuro? Munganishiwa wa kusema Mungu jua, ni kuvuga ngo Imana izuba. yaani nini? Bisigura ngo, tafadhali, mwezi. Alikuwa kuhani wa kuabudu mwezi, yari umurongozi yasenga ukwezi. yaani kwa na Abrahamu hari wabona Aburahamu kulikuwa ibada kuabudu shetani, lakini Mungu mwezi. hariho amasengesho basenga Satani ariko Imana y'ukwezi. Sasa Mungu rero Imana aliangalia habari ya Noa, ahadi ya Noa, yaravye isezerano rya Noa, akaona dunia imelewa, imeanguka, arabona kuntu isi yaborewe yaguye. Alijifunza namna atatafuta mtu anaweza kumleta dunia ipate harufu ya Mungu. Ariyigisha ukuntu ashobora kuzana umuntu kugira isi igira akamoto k'Imana. Mungu akaona ataponesha dunia. Je, Imana iraraba ngo mbega nokiza isi gute? Nimrodi ameleta jua, nyoka, shetani na kumwabudu yeye na bibi yake anaitwa Semiramis. Nimrodi yazanye izuba, gusenga Satani hamwe no gusenga bene umugore wiwe hamwe n'inzoka. Ndipo amemtokea Abrahamu siku za kutosha kumwambia Abrahamu, nataka utoke kwenu uende fasi, nitakuongoza mimi nitumike na wewe. Niyo yatumye Aburahamu aramubwira ngo numvi wanyu umuryango wanyu ugende hano nzokurongora kugira nkorane nawe. Haikukuwa kitu kingine, ntabwo yari ikindi kintu. Haikuwa kumpenda Abrahamu jua na cheo na kila kitu. Ntabwo ari gukunda Aburahamu kubera ari mukuru canke kindoya. Lengo la Mungu Imana yagambira kuanzisha kizazi kingine kipya. Imana yagomba gutanguza urundi ruvyaro rusha. Mission tangu Noa, mission guhera cyagihe cha Noa alikuja kaijaza dunia. Noa yaraje yuzuza isi, lakini imani ya watu kaanguka, ariko kwizera kw'abantu kuragwa. Sasa Mungu anatafuta mtu ataizusha imani duniani. Rero Imana irondera umuntu ari buzure yuko kwizera kandi ili mwisi, watu walimwabudu Mungu, kugira abantu basenze Imana, wale wa zamani, bari abakera, imani yao irudie tena duniani, ukwizera kwabo kugaruke kandi mwisi. Sasa anamkuta Abrahamu ni kuhani wa Mungu mwezi.
rero agasanga Aburahamu n'umukozi Mungu mwezi, ni imana y'ukwezi, anamwabudu, ni kuhani wa Mungu mwezi, asenga imana y'ukwezi. Anamkuta Abrahamu baba yake ni kuhani wa Mungu mwezi, agasanga Aburahamu na wenye papa wiwe na wenye nasenga uko kwezi. Anamwambia Abrahamu utatoka, abwira Aburahamu ngo uzosohoka. Kwa rahisi kutoka, ntabwo byari byoroshe gusohoka, ilibidi kumwambia kutoka. Byasaba kumubwira ibyo gusohoka. Kwa nini kutoka? Kubera iki gusohoka? Ili amtoe kwa shetani, kugira mukure kwa Satani. Na ndio maana katika maisha yako, na niyo mpamvu mu buzima bwawe, kwanza lazima utoke. Kwanza ni ngombwa kusohoka. Unajua kuna dini za mashetani, hari dini ya mashetani zina mfano kumuita Yesu, zifise akarorero ko guhamagara Yesu, azifundishi kutubu dhambi, ariko zitigisha kwihana ibyaha. Na hizo dini azifundishi watu kutubu dhambi, kandi nayo madini atigisha umuntu kwihana ibyaha, hazimwabudu Mungu aliye juu, ntabwo zisenga imana yo mwijuru, zinamwabudu shetani, zisenga Satani. Na ndio maana Mungu, na niyo mpamvu Imana, ili akupende wewe, kugira Imana igukunde wewe, kisa mpenda Abrahamu, muko yakunze Aburahamu, itakubidi kutoka, bizogusaba gusohoka. Soma duze tusikie, tunaanza soma. Kuna vitu vitatu vikubwa vimefanya Mungu kumpenda Abrahamu hata kumuinua. Ni vitatu. Hari ibintu bitatu bikomeye byatumye Imana izamura Aburahamu. Cha kwanza ni kutoka, icya mbere ni gusohoka, cha pili ni kutii, icya kabiri ni kumvira, ni kutoa sadaka, n'icya gatatu ni gutanga amashikano. Full stop. Stop. Hakuna zingine baraka na yindi migisha zimemfanya Abrahamu kuwa baba wa mataifa, zagize Aburahamu kuba sokuru w'amahanga, kupewa taifa kubwa ambalo ni Israeli, kuhabwa ubwoko bukomeye nka Israeli, na kupewa taifa kama vile nyota za juu, nko guhabwa ubwo bwoko nk'inyenyeri yo mwijuru. Ndio sisi kanisa hapa, niho twebwe shengero hano. Vitu vitatu vimefanya Mungu ampende. Ibintu bitatu byatumye Imana imukunda. Bwana asifiwe sana. Amen. Soma mwanzo tusikie kidogo pale juu, nilikuwa siyasoma. Soma 12:1 tusikie nini inasemekana pale. Tunasoma katika jina la Yesu. Aha. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Achia pale mwanangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitu kia kwanza ambacho Mungu amefanya, ikintu cha mbere Imana yakoze, ilibidi kumtoa Abrahamu katika ibada ya kuabudu mwezi. Yasaba yuko imukuraho Aburahamu mu masengesho yo gusenga ukwezi. Na ndio maana mbele ya kuingia muokovu, niyo mpamvu mbere yo kwinjira mu gakiza, Mungu atakufunza kutoka mu umalaya. Imana izokwigisha kuva mu bumaraya. Icya kabiri, kutoka mu waganga wa kienyeji, kuva mu baganga, kuva mu bapfumu. Kama wewe unafanya kazi, nyamba ukora kazi, na unatia vitu vya waganga wa kienyeji katika kazi yako, kandi ugashira ibintu by'abapfumu mu kazi kawe, hauwezi kufika mbaraka za Abrahamu. Mushobora gushika mu migisha ya Aburahamu. Bwana siwe sana. Amen. Kwanza toka mu waganga wa kienyeji. Icyambere bantu usohoke muri toka mu kuua watu. Nuve kwanza muri ubwo bukuru bw'abantu. Toka kutoa mimba. Nuve mu gusoma gukuramwa amada. Ukitoka, uvuyeyo, unaanza ingia mu baraka za Abrahamu. Utangura kwinjira mu migisha ya Abrahamu. Na kama una dini, kandi yamba ufise dini, haina msimamo ndani ya kitofu cha Abrahamu, kidafise guhagarara mu mukondo wa Aburahamu, lazima utoke. Ni ngombwa yukuvayo. Sifa kwa Mungu. Amen. Lazima utoke. Ni ngombwa kuvayo. Abrahamu aliambiwa toka. Aburahamu yabwiwe ngo sohoka. Papa akaona sauti inazidi sana, yumva ijwi lirarenze cyane, naye akaanza kuitika sauti ya mtoto wake, na wachatangura kumvira ijwi ry'umwana wiwe. Lakini wakuhani walikuwa wakuhani wengi, urumva bari benshi, na ilibidi sasa, kandi byasaba yuko abaherezi madhabahu na kupinga Mungu mwezi katika familia Uri ya Wakaldayo pale kwa Abrahamu. Byasaba yuko uyo muryango ugwanye ico gicaniro c'Imana y'ukwezi, kama vile wakati wa Gideon. Nk'igihe cha Gideon. Unajua Gideon Mungu alimwambia vunja madhabahu ya baba yako. Gideon Imana amubwiye ngo menagura ico gicaniro cha so. Na hivyo ilikuwa wakati wa Abrahamu. Ico niyo cyari gihe cha Aburahamu. Mungu alimwambia vunja na utoke. Imana amubwiye ngo menagura kandi usohoke. Kawa vita kali kati ya Tera, Abrahamu na wengine makuwa na watu wa mwingine wote waliabudu mwezi. Haba intambara ikomeye aho hantu ku bantu bose basenze uko kwezi. Ndio maana ukisoma Mwanzo 11:31
mpaka 32. niyo mpamvu usomye iyo usomye Itanguriro 1:31-32. Tera akatoka na Abrahamu na Lutu pamoja na Sara na watu wengine alikuwa nao. Bavuga ngo Tera na Lutu na Aburahamu na Sara ngo n'abandi barasohoka. Wakaenda wakafika fasi kunaita Charani. Bagenda bashika ahantu hitwa Charani. Walipofika Charani, iyo bageze aho hantu hitwa Charani, wanakaa miaka ya kutosha. Bahaba imyaka ihagije. Mungu anatuma sauti, hapa si hapa, toka na uende. Imana irarungika kandi turamubwira ngo aha saha komeza genda. Toka na uende. Sohoka kandi komeza ugende. Tera anamwambia Abrahamu. Tera abwira Aburahamu, mtoto kaa hapa. Mwana ngwicara hano. Tumeshaacha vitu. Twaretse ibintu. Tumevunja madhabahu ya Mungu wetu. Twamenaguye ibicaniro by'Imana yacu. Tutaenda wapi tena? Hii sauti yako ni ya wapi? Mbe tugenda he kandi no jwi ryawe ni ryahehe? Acha tuikae hapa. Reka twicare hano. Mungu anasema Abrahamu, nitakuua kama uendi. Imana irabwira Aburahamu, ndi bukwice utagiye. Toka uende fasi, mimi nataka uwe. Genda wahantu jewe nshaka. Kaanza ubishi kati ya Tera na Abrahamu. Batangura guharira hagati ya Tera be na Aburahamu. Mungu akamuua Tera. Imana icayica Tera. Akafa. Tera rafa. Unajua, urazi, kuna watu wa mafamilia zetu harabno miryango wacu ambao wanapambana na sisi, bariko bapambana natwe. Na kuna wachao wa jirani, hariho n'abarozi b'ababanyi wanapambana na sisi, bapambana natwe. Na kuna watu wanakuja makanisani, hariho n'abandi baza mu rushengero, hawakuji kuabudu Mungu, bataje gusenga Imana, lakini wanakuja na bunga ya sumu kupatia wengine wafu. Ariko baje nishano ryo guha abandi bantu, sana watoto wadogo, cyane abana bato, wanakuja na mbombo, biscuit, kama bisuguti ngo tora kugira bica abo bana. Hao watapambana na Mungu. Abo bazohura n'Imana. Haleluya. Amen. Anayepambana na wewe anapambana na Mungu. Bwana nawe bariko aragwana n'Imana. Hakuna atakayekuweza. Nta numwe azogushobora. Tera amekufa juu ya Abrahamu. Tera yapfuye ku bwa Aburahamu. Maana alikuwa anamwambia tuabudu shetani. Kuko yamubwira ngo dusenge Satani. Wakati umefika natangaza. Rero igihe cyashitse ndavuze. Wote watabakia harani kwa ajili yako. Bose bazoguma ku bwawe. Na hii ni unabii natoa. Kandi n'ubu n'umuvugishwa nanze. Na huyu mwaka utasikia habari katika familia zako. Muno mwaka uzokumva inkuru mu muryango wawe. Mimi si mtumishi wa kuua watu. Jewe si ndumukozi no kwica abantu. Ni mtumishi wa kusema Mungu arehemu watu. Ariko ndumukozi no kuvuga Imana iharira abantu. Lakini kuliko ufe, ariko hagupfuma we ufe, huyo Mungu unayemwamini, huyo Mana wizeye, atamuondoa Tera karibu yako, azokura Tera iruhande yawe, ili wewe usonge mbele, kugira wewe ukomeze imbere, ili wewe utumu kimtumikia, kugira wewe ukomeze ukorera Imana, kwa sababu una faida, kubera wewe ufise inyungu, kwa sababu una nyota, kubera wewe ufise inyenyeri, tangu umezaliwa, kuva waravutse, Mungu aliona nyota yako. Imana yabonye inyenyeri yawe. Hatukuzaliwa par accident, ntabwo twavutse mu gihamana, lakini tumetoka tumboni mwa mama tuna nyota, ariko twavuye mu nda z'abamama bacu dufise inyenyeri. Hivyo na nyota, ubwo rero ufise inyenyeri, imefichwa na kibambazi hapa, yarahitwe n'uruhome ngaho, kuna kitambaa kiko hapa, hari kitambaa kingaho, lakini leo ariko no ninatangaza Mungu mwenye nyota, ndavuza Imana nye n'inyenyeri, amaniambia Abrahamu nitakubariki kama nyota za mbinguni. Yabwiye Abrahamu ngo ndaguhezagiye nk'inyenyeri zo mw'ijuru. Na wewe hapo una nyota, na wewe nga ufise inyenyeri, wewe una nyota, wewe ufise inyenyeri. Leo nyota Abrahamu itangaa kwako, iyo nyenyeri ya Abrahamu iragaragara kuri wewe, itangaa kwako, iragaragara kuri wewe. Haleluya, amen. Lazima Tera abaki wapi? Charani. Ni ngombwa yuko Tera azoguma. Nguvu za kuwatoa Tera muukoo wako, mu familia yako zinashuka leo katika jina la Yesu. Imbaraga zo gukura batera mu muryango wawe, mu bwoko bwawe iwawe, ziramanutse mu izina rya Yesu. Hakuna Tera atakayesimama ndani ya kanisa hii Tera naanguka Charani, kuanzia leo atanguka Charani. Na Tera zoguma hano mu rushengero, guhera uno musi Tera baramukuyeho, akuachinjia uende Kanani. Akurekuri nzira wewe ugende muri Kanani. Sikiliza nimalize. Hapa kuna watoto wa ahadi. Hano hari abana b'isezerano. Wewe ni mtoto wa ahadi. Wewe uri umwana w'isezerano. Sote kidogo sema mimi ni mtoto wa ahadi, sema mtoto wa ahadi. Vuga umwana w'isezerano. Abrahamu anaondoka na Lutu wanafika mpaka Kanani. Abrahamu arabandanya bagera Kanani. Tasoma Biblia yako. Urasoma Biblia yako. Nataka nikupe siri ya pili. Ndagira ndaguibanga rya kabiri. Ya Abrahamu. Ya Abrahamu. Alisikia sauti. Yumvise ijwi. Akaenda Charani. Agenda hariya Charani. Mungu amemwebelia Charani. Imana yamutwaye hariya, akaacha baba, areka papa, akaondoka mpaka Kanani. Arabandanya gushika Kanani. Kutii. Kumvira. Kutii.
kumvira. Nyinyi muna matatizo. Mwebwe mufise ibibazo. Na ndio maana tunakufa bila nyota ya Abrahamu. Na niyo mpamvu dupfa tudafise inyenyeri ya Aburahamu. Mtu asitii. Umuntu atumvira. Hata utabiriwe je ufiki mkitu. Naho wovugishwa, naho bokuvugishwa ho gute. Mungu anaambia nabii ingia mkorale uimbe. Imana ibwira umuvugishwa ngo wowe ujya ninjire mu korale hata kama una kanisa la je. Na ufise irihe shengero. Kubali hiyo vita. Emeri iyo ntambara. Juliti. Kubera wumviye. Mungu atageuza wale watu waamini kama ni Mungu alikwambia. Imana izohindura barya abantu bizere yuko ari Imana yakubwiye. Ingia mkorale. Injira muri korale. Hapo tu kuna nyota baraka zako. Aho niho hari inyenyeri y'umugisha wawe. Lakini ulikataa. Ariko waransi. Amina. Amena. 3 tunaingia 3. Icya 3. Amen. Amena. Tunaingia 3. Tuingie mu cya 3. Ndakuza mifano ya mimi na mama nyuma juu somo kwanza liishe. Ndawaambia hii kutii na kutoka nini Mungu amefanya kwa ajili yetu. Ndababwira uturorero mu nyuma kino cigwa kujiwe na mama gusohoka be no kumvira ivy'Imana yakoze kuri twe. Acha kwa twende kwa neno la Mungu. Reka kwanza tugende mu ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati ametoka, igihe yagenda, anafika fasi kunaita Shishemu. Ashika ahantu hitwa Shishemu. Mungu anamwambia hii fasi unafika na furahi sasa, nitakupa papote. Imana iramubwira rero hano hantu ushitse rero ndanezero nzohaguha hose. Mzee anasikia raha kusema natoka kwetu kuhani wa mizimu, napewa inchi. Unayo kupewa inchi ya president, kupewa inchi hata toka huko. Aravuga rero ngo arumva umunezero ko avuye hariya gusenga bira bigirwamana agiye handi hantu bahawe igihugu. Unaona huku kote nakupa wewe na watoto yako. Baramubwiye ngo urabona hariya hose ndaguhaye wewe n'abana bawe. Sasa angalia Abrahamu, rero Aburahamu hakufurahia kupewa udongo na Mungu tu. Ntabwo yanezerewe guhabwa n'Imana ivugusa. Lakini alikusudia kumwabudu Mungu. Ariko yakomeje gusenga Imana. Kamata chukua 12 anza kwanza hii tusikie pale. Warundi sana sana Warundi njoo usome tusikie. Mbio mwanangu mbio. 12 tia kakaratasi pale kuduzi jua tutatoka pale. Soma wote nasimamia hapo. Twende. Kirundi Kiswahili. Soma wote mko harakani Murundi anasema. Twende hii tusikie. Nuko Aburahamu aragenda nkuko Uhoraho amubariye. Kutii. Abrahamu akaenda gisi Mungu alimwambia. Wewe unasikiaka Mungu anakuambia unafanyaka? Mbega wama wumva Imana ikubwiye wamubikora? Kisha unalia sema mbona Mungu akaenda nibariki? Ukacurira ngo mbega Imana kubeka itama impeza agira. Vitu vingapi kunaambiliwa hata mu ndoto kuna bifanya? Binga uri kurabwirwa no mu ndoto mbega uri kurabikora? Si unasema ni ndoto tu. Nuvuga ko ari ndoto gusa. Kumbe ni Mungu anakusemesha mu ndoto. Kumbe ni Imana iri kuvugisha mu ndoto. Fata ndoto zako vizuri. Kurikirana ndoto zawe neza. Sifa kwa Mungu. Amena. Zifate vizuri na ziombea. Zikurikirane neza kandi uzisengere. Timiza kitu Mungu anakuambia. Hama ukora ico Imana ikubwiye. Shuka tusikie mtoto wangu. Twende. Loti ajana nawe. Loti akaenda naye. Aburahamu yari amaze imyaka 75. Kamata 12. Kamata 7. Twende tusikie. Uhoraho yiyereka Aburahamu. Mungu akajionesha kwa Abrahamu. Aramubarira aturubyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Anamwambia uzao wako nitapatia hii nafasi. Acha ahubaka igicaniro yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Na akajenga madhabahu hiyo nafasi Mungu amemtokea. Sikiliza, nataka kuambia kwamba nagira ndakubwira yuko katika Agano la Kale ijwi ry'Imana mu isezerano rya kera wazee wa zamani waliitumikia kwa kutoa sadaka yao. Abatama bakera barikoreye mu gutanga amashikanwa. Sisi leo juu ya neema, twebwe no musi kubera ubuntu, leo unaona, leo unatabiri, uno musi urabona, uno musi uravugishwa, leo no unasikia moto hii, uno musi urumva umuriro hii, sauti ya Mungu naichukua kawaida. Ijwi ry'Imana ukarifata biminenegwe. Wakati Noa anatoka musafina, igihe Noa yaravuye mu bwato, alijenga madhabahu akatoa minyama pale kwa kumwabudu Mungu. Yubatse igicaniro atanga ibikoko kubwo kubakira ico gicaniro cy'Imana. Unajua ukitembea na Mungu
na kutii na kutoka na kutoa sadaka zako, urazi ugendanye n'Imana no kumvira no gusohoka no kuyitangira, harufu ya maisha yako inafika mbinguni. Akamoto k'ubuzima bwawe kazamuka mu ijuru. Uzazi wako unapanda juu. Uruvyaro rwawe ruzamuka hejuru. Uchumi wako unapanda juu. Amafaranga yawe azamuka hejuru. Utakuwa kichwa wala si mkia. Uzoba umutwe ntuzigera uba umurizo. Hiyo ni ukweli mbele za Mungu mwanangu. Uko nukuri imbere y'Imana mwana. Sifa kwa Mungu. Amen. Noa ametoka, amejenga madhabahu sadaka. Noa yarasohotse yubaka igicaniro yariryo shikanwa. Abrahamu anaongea na Mungu wakati anamwambia ninakupa hapa, anatoa sadaka. Aburahamu aganira n'Imana igihe Imana imubwiye ngo ndaguhaye aha, yaca yubaka igicaniro ariryo shikanwa. Akazunguka tena. Arazunguruka kandi. Akazunguka tena. Arazunguruka kandi. Mungu si wa kusikia sauti tu. Imana sio kumva ijwi gusa. Huyu Mungu ananipatia sauti yake. Imana impaye ijwi giwe. Ndio maana unaona manabii wengi duniani wamoja wana udhaifu wao. Niyo mpamvu ubona bavugishwa benshi bamwe bafise intege nke zabo. Mimi sitawahukumu. Je, nta rubanza ndabacira. Panga namna kunua watoto wao wa imani. Ariko bari kugambira ukuntu bashobora kuzamura abana babo bukwizera. Unakisi wanapanga hari ukuntu baduga wawabariki nyinyi, bagomba babahezagire mwebwe, lakini tunawahukumu kama ni manabii wa uongo. Ariko tubacira imanza yuko arabavugishwa b'ibinyoma. Uniangalia, lakini walikosa utaratibu tu kidogo. Ariko babuze ukwigishwa gato. Wanafanya nini ili ubarikiwe? Babuze urutonde gato, mbega bakoze kuhezagirwe. Bashira umuntu hariya muri ofisi. Mheshimiwa, urabona mama n'umwubahwa. Kama mimi singikuwa na yeye ningikufa. Nyamba jeba ntari ndamufise nari gupfa. Vitu vingapi byeneo binakulinda kufa? Mbega bingahe wewe wamaze kubwirwa bikurinda gupfa kubucibike kuri mama. Na unapewa sauti ya Mungu. Kandi ugahabwa ijwi ry'Imana. Lakini katika ukweli, ariko mukuri, huyo alipaswa kuheshimiwa. Ujara akwiye kubahwa cyane. Sasa atafanyaje? Rero yogira gute? Atia mtu pale mama Ziza pale mama. Na bumabitu. Andika jina ya mtu kumuona nabii ni 10,000 francs. Yari gushira mama Ziza aje akamubwira ngo fata karne kubonana na mama ni gutanga 10,000. Ni kosa. Iryo ni kosa. Lakini kwa upande mmoja, ariko mu ruhande rumwe, ndani ya udhaifu huyo, mu ntege nke ngizo, wanapanga gisa kuinua watoto wa imani kiutajiri. Barondera ukuntu bazamura abana babo mu kwizera mu mafaranga. Na hizo madini zote niwaambie. Kandi nao madini yose ndababwiye. Panga watu, ukiona mtumishi ni 10,000, ubonye umukozi w'Imana ngo ni 10,000, utauza majiwe ya upako kutoka Israeli ni 10,000, uzogura amabuye y'ubwo bwiza avuye Israeli muri 10,000. Wakristo wote hakuna mweko maskini, magari zinapangamana pale. Bakristo babo nta numwe ari umukene, na mamodoka yuzuranye hayo. Kosa narudia. Ni kosa ndasubiye. Kuwashurutisha watu wapate nabii pesa ili wamuone. Kubwira abantu ngo batanga amafaranga kumuvugisha kugira babonane nawe. Bwana turumie sana. Amani tuwabariki cyane. Lakini kibiblia, ariko binyuze muri Biblia, sauti ya Mungu tangu zamani, ijwi ry'Imana kuva kera, ilitolewa sadaka. Yaratangiwa amashikanwa. Hapana kuambia utowe. Hapana kubwirwa ngo utange. Ukifika fasi unakuta Mungu. Ushitsa ahantu hari Imana. Jipange kuacha sadaka kushukuru Mungu. Niwipange gutanga amashikano dushima Imana. Sisi tuko chini ya laana. Twebwe turi munsi y'umuvumo. Kuja fasi wana maabudu Mungu. Ingwa ahantu basenga Imana. Pana fasi ya kumshukuru Mungu kwa sadaka zetu. Na ahantu ho gushima Imana ku mashikanwa yacu. Tunatoka na kuhukumu na kritike na maneno mengi sana. Usanga tuhavuye no guca imanza no gukritika n'ibintu byinshi cyane. Utafikia munini? Uzoshikira muki? Batoto kuvuta bangi, abana kunyura umogi, bwana kukupiga kila siku, umugabo kugukubita buri munsi, kuolewa haolewi, kurongorwa nturongorwa, biashara binapigwa, ibyashara bigakubitwa, hauwezi lala bila unasema yetu, hapana Yesu yepu, finya wewe wanakufinya jama ngo yepu bakagufyonda na no kuvuga Yesu, kwa sababu hatujui kumtumikia Mungu, kubera tutazi gukorera Imana. Tunaingia sasa siri ya 3. Tuinjire mu ibanga rya 3. Waliokuja nyuma, Abrahamu alibarikia kutii. Abaje mu nyuma, Aburahamu yahezagiwe kubera kumvira. Akabarikia kutoka. Ahezagiwe kandi kubera gusohoka. Akabarikia kutoa. Ahezagiwe kandi kubera gutanga. Sifa kwa Mungu. Amen. Kama tunabarikiwa sisi, nyamba duhezagirwa twebwe, ni juu ya Abrahamu
Isaka, Yakobo wanatuma Yesu. Tulipaswa kubakia maimbo mdunia ni kama Yesu kubera alikuja. ya Isaka, Abrahamu, Yakobo bose basunitswe gutangira Imana. Sifa kwa Mungu. Amena. Amina. Amen. Sema mimi ni uzao wa Abrahamu. Vuga jende mu rubyaro rwa Aburahamu. Mara tatu, mimi ni uzao wa Abrahamu. Jende urubyaro rwa Aburahamu. Sema uzao wa Abrahamu. Ndi mu rubyaro rwa Aburahamu. Tunaanzia hapo sasa. Mwanzo 12:1 mpaka 18. Soma nyumbani. Genese 22:1 mpaka 18. Itanguriro 22 guhera kuri 1 gushika kuri 18. Fikiri iyumvire mtu anaambiwa kama kuna mtoto nitakupa, huyo ndiye atakuwa ahadi na kuanzisha kikoo kikubwa au taifa kubwa duniani. Wiyumvira umuntu kubwirwa ngo ati ngo hariho umwana nzoguha w'isezerano kandi uni uzotanguriraho gukoresha ikintu gikomeye hano mu isi. Mungu anamwambia mkamate umutowe. Imana irakiramubwira ngo mufate rero umutange. Huyu mzee wa watu hasiti. Uyu mutama w'abandi ntakekeranye. Tukamate mfano. Dufata karorero. Tuko hapa. Turi hano. Unabisi yako. Ubuvugishwa si ubwawe. Mungu anasema nataka kukuinua. Bisi yawe, lakini haujui kama atakuinua je. Imani kubwiye ngo ngira ndakuzamure ntuzi ko azokuzamura gute. Chukua mtoto wako wa pekee Isaki. Imana yabwiye Aburahamu ngo fata umwana wawe umwana w'ikinege Isaki, lakini wende gwende unitolee naye sadaka. Umuntangira ishikanwa. Muone shida. Murabe kino kibazo. Unitolee naye sadaka. Untangire nawe ishikanwa. Tuingie mu kimwili, si Mungu alimdanganya. Twinjire mu mubiri, Imana ntiyamubeshe. Kama mtoto anaambiwa huyu ataanza kikoo. Nyambo mwana abwiwe nguno ngo hariho Mungu anageuka tena hai kusema ndo mtowe. Imbega Imana ikachukubwira ngo genda umutange. Na Abrahamu anajua kama fasi aliishi walikuwa wanatoa watoto wa kwanza wanawachinja wanatolea shetani. Kandi Aburahamu yaraza ahantu yarabaye yuko batanga abana ba mbere bakagenda bakabatanga ibimazi. Hakubishi. Ntabwo yigeze yanka. Anaanza safari kwenda kumtoa. Yafashe wa mwana atanga urugendo kwenda kumutanga. Mbega uko nukumvira unyabaki. Hii ndio roho inafahamu nayo. Uwo no mutima mukwiye kumvira. Na kama mujafika mu roho ya Abrahamu tufiki fasi. Mutarashika mu mutima wa Aburahamu nta na hamwe turiko turaje. Mafiasiko mpaka uzee. Nta na hamwe turiko turaje tuzoguma hasi gushika mu butama. Sisi tuko uzazi wa Abrahamu. Abrahamu alitii kwa kila kitu. Tuvuga ngo turi mu rubyaro rwa Aburahamu. Aburahamu yarumvi. Tuingie sasa baraka ya 3 ya Abrahamu. Tuinjire mu mugisha wa 3 wa Aburahamu. Na njoo somo kubwa tuko nalo leo. Kandi nico kigwa gikomeye dufise no munsi. Unataka kubarikiwa sasa hivi. Ugomba guhezagirwa ubunene. Sema nitabarikiwa. Vuga ndahezagirwa. Sema nitabarikiwa. Ndahezagirwa. Unajua kuna siri zimoja ambazo zinafichwa. Hari hayandi mabanga hishwa. Na kuna vipawa vya Mungu ambavyo vinafichwa. Hari n'ingabire z'Imana zihishwa. Ni kwa sababu hatujajua kuingia musiri ya Abrahamu, kutii kunjia kutoa. Ni kubera tutarinjira mu ibanga rya Aburahamu kumvira mu gutanga. Kuna vitu vingine Mungu anafichua akiona unampenda haumuhimi vya kwako. Hari ibindi bintu Imana ihishura ikagukunda kubera ibona yuko utamwimi vyawe. Anakuinua juu ya utoaji. Akakuzamura kubwo gutanga kwawe. Anakupenda juu ya utoaji. Akagukunda kubwo gutanga kwawe. Analinda watoto wako juu ya utoaji. Akarinda abana bawe kubwo gutanga kwawe. Kamata Mwanzo 15 tusikie kama ni kweli. Sitaki niseme vitu vyangu ila tu sinabii. Mwanzo 15 tusikie nini litokea. 15. Anzia ku Kenze combien? Anzia ku 9 twende. Itanguriro 5 guhera ku murongo w'9. Twende. Akamwambia, aramwishura, unipatie ndama ya miaka 3. Ati abira inka y'ishashi imaze imyaka 3. Na mbuzi ya miaka 3. N'impene ivyara imaze imyaka 3. Na kondo ya miaka 3. N'imfizi y'intama imaze imyaka 3. Pamoja na njiwa. N'intunguru imwe n'icyana c'inuma. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nataka kuambia hivi. Nagira ndakubwire ngo Mungu anamwambia Abrahamu, Imana ibwira Aburahamu, ninaona unaanza kuchoka kusema mimi sitakupa mtoto. Gutanguye kuruvuga yuko ntazoguha umwana. Na hii fasi yote unasema kama sitakupa. Na ahantu hose ukavuga yuko ntazoguha. Mungu anaongea na Abrahamu, sasa Imana ivugana na Aburahamu kama utanipa. Imana ivugana na Aburahamu ngo none nzomenya gute kuzompa. Mungu akaona Imana irabona kuna siri inafichwa kujua
mambo ya ukoo wake. Imana irabona yuko hari ibanga rihishijwe kumenya ibintu by'igisokuruza cyabo. Yani kulikuwa anga inafunga siri hiyo. Hari ikirere kiboshe iryo banga. Kulikuwa anga inafunga. Hari ikirere kiboshe. Na hiyo anga nico kirere haingifunguka bila kuona damu ya mnyama. Nicari kuguruka kitabonye ayo maraso y'igikoko. Haingifunguka bila kuona harufu ya nyama zilizochomwa. Itumvisa kamoto kinyama zituriwe. Ili Mungu afungue siri iliyofichwa kwa Abrahamu na kuongeza tena ahadi kwake. Kugira Imana ihishura amabanga yahishijwe kwa Aburahamu. Mareo leo kuri ibyo no Abrahamu hakutoa. Aburahamu ntiyatanze. Mungu alimwambia toa. Imana yaramubwiye ngo tanga. Bwana asifiwe sana. Amen. Anamwambia toa. Aramubwira ngo tanga. Ili nifichue siri ya gisi ukoo wako utakamata ifasi yote. Kugira mishuri banga y'ukuntu ubwoko bwawe buzofata hano hantu hose. Kisha kutoa nini imetokea? Hama maze gutanga mbega n'igiki cyagaragaye. Ufuate kitatokea kama unaanza kujifunza kutoa. Nkurikirana ikintu cyagaragaye nyamba utanguye kwigisha gutanga. 18. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu. Kuna agano au kuna kuongezewa vipawa, utajiri na mafanikio wakati unapotii kutoa vya kwako kwa Mungu. 18. Uzao wako nitawapa nchi hii. Sasa wakati anatoa vitu hivi ndio Mungu anafichua tena siri kwa Abrahamu. Igihe atanze ivyo bintu niho Imana yahishuye kandi andi mabanga kwa Abrahamu. Alikuwa anamwambia atampatia nchi, lakini sasa anampatia mipaka yote. Yero yari yaramusezene kwizomuha igihugu, rero ikiramuha rero n'imbibe zose. Ndio unabarikiwa. Lakini kuna mipaka ya baraka na kuinuliwa yajafikiria. Hariho imbibe z'imigisha utarashikirwa. Ukianza kujua kutoa, utanguye kumenya gutanga, Mungu anapanua mipaka yako ya uzima, ya uponyaji, ya mafanikio, ya watoto wako kupanda juu kuwa vichwa. Imana iragura imbibe zo guhezagirwa mu bana bawe, wingwa kubarinda mu muryango wawe no muri wewe byose. Mpaka kutoka mto wa Misri mpaka huo mtu mkubwa ambao ni Frati. Ambao ni mto Frati. Uhereye ku ruzi rwo muri Egiputa ugashitsa ku ruzi runini rurigo Efurate. Ukinifuata vizuri kuna ahadi Mungu atafanya na wewe ukijua siri hii. Unkurikiranye neza hari isezerano Imana ikorana nawe. Kuna nguvu za Mungu zinashuka kwa ajili ya kitu kama hicho. Hari inkomezi z'Imana zimanuka ku kintu bene ico. Akamwambia kama sasa nikwambie hauta wazalia hapa Abrahamu. Aramubwira ngo ati ngo ntabwo uzobavyarira hano Aburahamu. Sasa ukoo wako utaenda kwanza mu utumwa Misri. Aramubwira ngo ati ngo ubwoko bwawe buzogenda kwanza hariya muri Misri. Unajua kuna mambo mengine yanafanyika kwanza mpaka uumie. Hari ibindi bikoreka kugira kwanza ubanze babare. Na wewe ukaona kama ni njia ambayo ni ngumu kwako, kumbe Mungu hapo ndio kuko njia kukubariki. Wewe ukabona yuko inzira ariko ikomeye kuri wewe, kumbe niyo nzira Imana itanguje kuguhezagira. Anamwambia wataenda Misri kwa watumwa. Aramubwira ngo ati ngo bazogenda kuba, lakini baada ya miaka nitawatoa na mali nyingi na nitapiga wale waliowatesa. Ngo kandi nyuma y'imyaka nzobakuraho mu butunzi bwinshi kandi nzokubita bajya baba kubise. Sadaka nyama 3. Igica gutanga ibimazi by'ibikoko 3 na ndege 3 hamwe n'inyoni 3. Inamtabiria Abrahamu watoto wake kuwa matajiri. Ikimuvugishwaho Aburahamu kuna abana biyo bazoba batunzi. Je, wakati walitoka Misri walikuja bila dhahabu? Walikuja na dhahabu. Mbega igihe bava hari abacha tanzahabu bazana nyama zahabu. Bwana nasema walifukuzwa wakaambiwa mulombe mazahabu na manguo kwa watu wa Misri. Bavuga ngo barirukanywe bababwira ngo basabe inzahabu be n'impuzu muri abo bantu. Ndio ilikuwa mwanzo kuinuka watoto wa Abrahamu. Kandi nico cari igihe cyo kuzamura abana ba Aburahamu. Sadaka ya vitu 3. Ishikanwa y'ibintu 3. Imefichua siri na kuingiza watoto wa Abrahamu katika hali ya utajiri. Bihishura ibanga no kwinjiza abana ba Aburahamu mu butunzi. Haleluya. Amen. Mungu anakuja kufanya kitu kizuri kwako. Imani ijokora ikintu gikomeye iwawe. Tutabakia na chapitre 2 baadaye tumalizie somo letu. Turagumana amashapitire 2 gusama mu nyuma turangize kino kigwa cyacu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka nifuate taratibu.
Nifanye taratibu ili upate kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Tunachukua kitabu cha Genese 14 hapo hapo tunachambua na baadaye namaliza na vende tunabarikiwa. Nataka tuguse Abrahamu. Tumesema Abrahamu na kutoa sadaka. Twavuze Abrahamu no gutanga amashikanwa. Tunataka kuingia Abrahamu pamoja na cha 10 sasa. Tugomba rero kuvuga rero Abrahamu bene kigira 10. Na miaka 12 sihubiri ya maneno mimi. Fisi imyaka irenga 12 je ntavuze buno butumwa. So mimi msikupata baba kunifundisha kutoa cha 10. Kuko je ntaronse umuvanyigishije gutanga ikigira 10. Sikulelewa mu kanisa. Sinarelewe mu rushengero. Nalelewa kwa nabii aitwaye Koya, ni kujazwa na kutabiri na kutabiriwa tunajiendekea. Nalelewe ku muvugisho aitwa Koya, ari kuzuzwa no kubandanya. Na alikuwa yake Koya unamjua? Alikuwa inspector, hakuwa na lazima kusema leta macha 10. Alikuwa anakula yake na kutufundisha hata somo ya cha 10. Kandi wewe ntiyatwigisha kuzana ibigira 10, wewe gusa yarajya gusa. Bikaniingia na mimi. Nanje biranyinjiramwo. Lakini kawaletea nyinyi laana. Ariko ndabibazanira mwe bw'umuvumo. Unasikia? Nikawaletea nyinyi laana. Ndabazanira mwe bw'umuvumo. Angalia makanisa wote wa kidunia, wana magari, wana vitu. Nkaraba abantu bo mwisi bafise imodoka, bafise ibintu byinshi. Angalia Waislamu. Nkaraba Abesilamu. Kumbe nilikuwa na wakosea. Kumbe narabagirira nabi. Sikia kidogo tunamaliza 14 mstari 17. Soma Genese. Soma polepole na tafsiri. Abrahamu na cha 10. Soma mbio tutafsiri. Ngine utayarishe na wewe msomaji, hata kama ni bofre pale, utasoma tena mwanzo vende. Unakamata hapo hapo. Vende pole pole hapo hapo tunamalizia hapo. Twende cha 10. Anashindwa kusoma. Atabarutse avuye kunesha Kedorowama n'abandi bami bari kumwe, umwami w'i Sodomu amusanganirira mu kiyaya c'Ishave. Endelea. Nico kiyaya c'umwami. Endelea. Kandi Melekisedeki umwami w'i Seremu, umuherezi w'Imana isumba byose, azana imitsima na vino. Ahezagira Aburahamu. Anambariki Abrahamu. Twende. Ati aragahabwa umugisha. Ubarikiwe wewe Abrahamu n'Imana isumba byose. Na Mungu aliye juu. Huyo Mungu alimuita ni El Elyon, yani Mungu aliye juu. Endelea. Twende. N'Imana isumba byose nyene ijuru n'isi. Twende. Kandi Imana isumba byose iragahezagirwa, yagushize abansi mu maboko. Nuko Aburahamu amuha ikigira 10 muri byose. Akamupa cha 10 ya vyote. Achia pale. Amen. Bwana asiwe sana. Amen. Munifuate sasa vizuri watoto wangu, muelewe hapa njoo kukusiri yote. Munkurikirane neza abana banje mutahura. Ukielewa ya maneno unaolewa. Utahuya no banga ukielewa maneno unapata gari. Utahuya no banga uzoro imodoka. Haya maneno mchawa kuoni. Ano majambo murozi ntazokubona. Nifuate vizuri. Kurikirana neza. Ukielewa haya maneno hata ndoa yako inapanda juu. N'urugo rwawe ruzozamuka hejuru. Mambo yalikuwa yanaribika tangu siyafundisha hivi inakuja kuwa vizuri. Ibintu byononeka ntarigisha kuno bigiye kuba neza. Mimi si unaniona? Jewe ntumbona. Ninayafanya na mke wangu. Ndabikora n'umugore wanjye. Abrahamu anatoka kupigana vita na kundi ya wafalme 4 wenye nguvu. Wanakuwa na mmoja anaitwa Kedorlaomer, ni kama vile Trump leo. Tafsiri. Aburahamu yaravuye kugwanira urugamba rumwe rukomeye n'imi n'ubwoko 4. Anaenda kumkomboa Loti ndugu yake ambaye amepigwa pakubeba mateka. Agiye kugombora Loti mwene wabo ariwe yakubiswe. Kuna watu wamekamatwa mateka, lazima watagombolewa. Hari abantu bafashwe nk'inyagano, ni ngombwa yuko barokoka. Watagombolewa leo hapa.
bararokoka uno munsi hano. Kwa hili somo mnagombolewa nakwambia. Muri kino cigwa ndakubwiye ko kama ulikuwa mateka chini ya kitanda utatoka leo. Nyamba wari munsi y'igitanda ndakubwiye yuko urokoka. Unatoka hapana kesho, hapa sasa hivi. Urasohoka pane jubu nyene. Bwana sifiwe sana. Amen. Anakuja na ngombe na Loti na watumishi wake na wafalme wa Sodoma walikuwa wameshapigwa na dhambi yao ya kulala huku nyuma wanaume kwa wanaume, anawaleta mpaka kwake. Azana Loti, azana nizo nka, azana byose, azana nabo, bazana namwe nabo bami bari bavuye muri ico gisata bari bamenyere kuryamana abahungu ku bahungu. Sasa la ajabu, igitangaje, kulikuwa njia kuteremuka ndani ya bonde inaitwa bonde ya Shave. Mbonde. Sema bonde ya Shave. Hivyo kulikuwa njia kuteremukia, hari nzira imanuka mu kiyaya, mbonde inaitwa ya Shave. Ikiyaya kisindo na tafsiri ya Shave Kiselemu. Bwana siwe sana. Amena. Kiswahili nasema ni bonde ya Shwawe. Bavuga ikiyaya kise. Abrahamu anashuka. Aburahamu ana mangombe na watu wote. Buga imbere y'abantu bose. Anapita anakutana inchi. Aramanuka sanga igihugu ambao inaitwa ni inchi ya Salemu. Iitwa kwa ico gihugu cha Salemu. Sasa anafika pale, ashitaho anakuta kuna mtu anaitwa Melkisedeki. Achasanga hari umuntu yitwa Melkisedeki. Kitu kiajabu igitangaje ambacho kilitokea cyagaragaye ni kwamba Melkisedeki, bisigura ko Melkisedeki anamuona Abrahamu, amubona Abrahamu, na alikuwa anajua habari kama kuna mtu anaishi Shekemu ambaye anamwabudu Mungu aliye juu. Aravuga yakabazi inkuru y'umuntu abishekeni asenga Imana imwe yo mwijuru. Lakini Abrahamu hakuwa anamjua. Ariko Abrahamu ntiyaramuzi. Hakuwa anajua ni nani. Ntiyarazi wariwe. Akasikia anamwambia ninakubariki. Yumva aramubwiye ngo ndaguhezagiye. Ushujaa ulikomboa watu ambao walikuwa wanapigwa na wale maadui. Wewe wagwanye na bajya abantu rokora bajya abantu bari bagwa bari bafashwe na bajya bansi. Mwabudu aliyejua kafanya hivi, aliyejuu El Elioni na kubariki kwake. Ngo izina ry'Imana wewe izina ry'Imana riri hejuru ngo ndaguhezagiye. Sasa Abrahamu, mnifuate vizuri, Abrahamu akastuka kusikia mtu ambaye anakaa karibu katikati ya Sodoma na Gomora anamtaja Mungu yeye mwanajua. Rero Abrahamu arakanguka ku muntu aba iruhande ya Sodoma na Gomora azi Imana yo mwijuru. Akasema huyu ni mtu gani amtaja Mungu mimi najua? Ayu ngo n'umuntu nyabakiri kwiravuga ngo Imana jewe nzi. Kwa sababu hiyo wakati mtu alichaguliwa mdunia alikuwa ni Abrahamu tu. Anamtoa Uri, yenjo anakia na Mungu tu. Muri ico gihe yari umuntu umwe gusa bari bazana nyari yatoranijwe n'Imana. La ajabu anakuta mwingine fasi ya wapagani. Igitangaje cyahura na wundi ahantu mu bapagani. Anamtaja Mungu wake. Avuga Imana yiwe. Anajipresente kwake. Achari present imbere yiwe. Mimi ni mfalme wa Salemu. Aramubwira ngo jewe ngo ndumwami wa Salemu. Mfalme wa amani. Ngumwami wa mahoro. Tena nimetumwa na Mungu kuwa kuhani milele na mfalme wa milele. Ngo kandi natumwe n'Imana kuba umuherezi w'ibihe. Tena mimi ni mkuhani wa haki. Kandi jewe ndumuherezi w'ukuri w'Imana. Mzee anatikisa kichwa. Anafanya hivi. Aranyiganza umutwe. Anazunguruka huyu mtu. Avuga ngo uyu muntu Mungu wa mbinguni anamjua huyu. Imana yo mwijuru yaramuzi. Nasema huyu hakuna kingine. Huyu ngo nta kindi. Anastahili kupewa sadaka na zangu mie mtu mkuu, chakumi changu kamie mtu mkuu. Mimi nabii wake Mungu nilichaguliwa, nitampa huyu mtu chakumi changu. Ngo jewe uyu muntu anzi jewe rero umuvugishwa n'Imana natoranijwe ngomba kumuha no muntu kigira 10 cyanje. Amen. Chakumi kinatolewa wapi wanangu? Mbegi kigira 10 gitangwa hehe gaba? Abrahamu alipewa sadaka na mfalme wa Sodoma, alikataa. Aburahamu yarahawe iryo shikanwa arajyanka. Alipewa mangombe alikataa. Ahabwa n'inka arajyanka. Angitoa sadaka kwa mtu ambaye hana Mungu je? Mbega yari gutanga ikimazi ku muntu atagira Imana gute? Anapewa sadaka na Shetani wa Sodoma, anakataa.
yahawe ikimazi na Satani w'isodo wo muri Egiputa aranka. Sasa angitoa ai kwa mtu mwene hajui Mungu. Mbega ari gutanga gute ku muntu atazi Imana? Alitoa sadaka kwa huyu Melkisedeki. Yatanze ishikanwa kuri huyu Melkisedeki. Alikwanza amefunuliwa kama huyu Mungu amempaka mafuta. Icyambere yarahishuriwe ko uyu muntu yasizwe amavuta. Na akajua namtaja Mungu wangu mimi. Ndamenya yuko ariko aravuga Imana yanjye. Tena ana haki. Kandi afise ukuri. Hana zambi. Nta cyaha afise. Hana habari mbaya. Nta nkurumba afise. Tunampeleleza Melkisedeki, tunakutana huyu ni kuhani na mfalme wa milele. Turamukurikirana Melkisedeki, tumukurikirana tumenya yuko uyu ari umwami w'ibihe. Najikunguta cha 10 yangu yote kwa huyu mwenye haki. Ndafata ikigira 10 canje cyose ndagitange kuri uyu mugororotsi. Kwa sababu huyu kubera uyu kwanza amenibariki. Icyambere arampezagiye. Kumbariki ni kusema nini? Kumezagiye no kuvuga gute? Anatabiri baraka juu yake kwa sababu Mungu anamjua. Yavugishije imigishwa hejuru yanje kubera Imana iramuzi. Muna shida. Kanisa tunajua inakuwa kani ya wazungu. Unakuta tena barakana neema wa watu. Abantu baba bagirirwa ubuntu. Unatumika muonje. Ukora muri onje. Dime. Ikigira 10. Sasa unauliza huyo mtu kabazo uyu muntu ana ahadi gani ya Mungu na ile kanisa? Mbe afise irihe sezerano igihe n'Imana n'iryo shengero? Na sauti gani? Yaritanguye n'iri hejuru. Nakuta mtu kunaombea mu nyumba ugasanga umuntu ko arasengera mu nzu tita. Wewe ungeuliza kwanza, si mbaya. Wewe baza kwanza. Mungu anamjua. Mbega uyu muntu Imana iramuzi. Michango akikule. Kugira ikigira 10 canje akige. Hauwezi toa cha 10 kwenye madhabahu isiyojulikana na Mungu. Kosa ni kunyanganyiwa. Nushobora gutanga ikigira 10 ku gicaniro kitazwi n'Imana. Ndio muko munalia. Ibi niyo mpamvu muguma murira. Muko munateseka. Niyo mpamvu muguma murira. Muna vitu vinawagangania vifunguki. Hari ibintu biguma bibafata bitabutuguruka. Sisemi uilete hapa. Simvuzu izane hano. Nasema wende uombe Mungu. Genda usenga Imana. Kama hilo kanisa umeona ni la Mungu kwe. Nyambi iryo shengero wabonye ari ry'Imana by'ukuri. Na nekongoza mchunguzi wako ni wa Mungu kwe. Nukurongora uwo mungere wawe ko ari uw'Imana by'ukuri. Umepeleleza habari yake kweli. Kama Mungu anamjua, hatendi zambi na afanyi mabaya. Cha 10 chako beba kwa hilo kanisa. Kandi waramukurikiranye uramusuzuma neza ukamenya yuko adakora icyaha, uramukurikirana neza afata ico kigira 10 cyawe ugitware kuri we. Kwa sababu Mungu amempaka. Kubera Imana yaramusize. Na ukitoa vya kwako atakupaka na huyo. Na utanzi vyiwawe Imana iragusiga. Na kuinuka kwako kunatokea hapo hapo. No kuzamuka kwako kugaragaraho. Bwana asifiwe sana. Amena. Ndio maana Abrahamu alimupa Melkisedeki. Niyo mpamvu Abrahamu yahaye Melkisedeki. Kila mtu aliyotoa cha 10 hovyo ataomba msamaha leo. Umuntu wese atanze ikigira 10 mukutamenye no musarasaba imbabazi. Kwa kila madhabahu ulitoa utaomba msamaha. Kuburi gicaniro cyose watanze ko urasaba imbabazi. Toa fasi unafunuliwa na Mungu. Wewe nutanga ahantu wahishuriwe n'Imana. Pima huyo mchungaji. Wewe nupima uwo mungere. Pima hilo kanisa. Pima iryo shengero. Pima wazee wa kanisa. Pima abo batama b'urushengero. Ukiona hakuna doa, wanastahili kula matunda yako. Ukabona ko bikurikiranye barabereye kujya amashikanwa yawe. Ili wakutabiri kama Melkisedeki. Kugira bakuvugisho nka Melkisedeki. Na ukijaribu kutoa fasi Mungu anaita. Kandi ugerageje gutanga ahantu Imana yahamagaye. Unainuka ajabu. Wowe urazamuka bikomeye. Nataka nikufunze ujue kutoa sadaka. Nagira ndakwigishe kugira umenye gutanga amashikanwa yawe. Nataka ujifunze kumjaribu Mungu. Nagomba wiyigishe kugerageza Imana. Ukijua hizi siri zote utapanda juu. Umenya no mabanga yose uzoduga hejuru. Cha 10 ni nini? Mbega ikigira 10 nini? Nalienzaka wakati gani? Kandi byatanguye mu gihe nyanya. Mimi nimeshafundisha. Je narigishije. Niomba msamaha. Nasabye imbabazi. Na kuna wale walifundisha. Hari nabandi bigishije. Wataomba msamaha. Nabone barasabye imbabazi. Wamefundisha kama cha 10 ilianza na Musa. Bigishije ko kigira 10 cyatanguye na Mose. Sivyo natuambiaka? Mbese uko batubwiye. Banasema cha 10 ni sheria. Batubwira ngo ati ngugira ikigira 10 haitufungi sisi. Ngugira 10 ntikiduboha twebwe. Cha 10 ni ya wale. Wikigira 10 ni cyabari. Lakini ni shetani ambao alichunguza tangu mbinguni kisi tunainuliwa, kwa hiyo akaleta walimu wa namna hivyo. Leo ni Satani yagerageje arabikurikirana gushika hariya mwijuru acazana abantu kugira batubeshe kwera bazi ko tuzamugwa biciye muri ibi. Habari ya cha 10 haikuanza na sheria ya Musa. Musa alikia kukopia Biblia kuwaka tangu zamani. Ikigira 10 ntabwo cyatanguye mu gihe cya Mose,
cyatanguwe mu gihe cya Aburahamu, ahubwo wewe yaje kubandanya ku byabaye. Mwanzo 18 utasoma nyumbani. Itanguriro 28 urasoma muhira. Some nyumbani mwanangu, utasikia mambo iko hapa 14 mpaka 28. Andika. Yakobo anakutana na Mungu Beteli. Imana Yakobo ahura n'Imana muri Beteli. Alikuwa shazaliwa Musa. Musa yari yavutse. Musa alizaliwa mu kitabu cha Kutoka. Musa yavutse. Alikuwa yazaliwa. Yaani Musa hajua tabari ya cha 10, haijui. Mose ntazi n'inkuru y'ikigira 10. Yakobo anasema ukinibariki. Yakobo aravuga ngo umezagiye. Gisi na utasema ukinipatia kazi. Nuko nawuza kuvuga ngo ni wa makazi. Na ukiniinua nikiolewa. Kandi ukanzamura nkarongogwa. Mungu nitatoa fungo ya 10 kwa yote ukinibariki. Maana nzotanga ikigira 10 muri byose uzobumpezagiye. Unaona kama cha 10 haiko sheria. Ukabona yuko urabubana yuko ikigira 10. Kifaransa ni institution, ni kusema futasema Francais. Ni kitu kiko mbinguni kinapangwa, kilianza tangu Musa hajatokea. Ni kitu kinaruhusiwa kibiblia kutoa fungu ya 10. Ni kintu muri Biblia ivuga yuko ni ngombwa yuko utanga ikigira 10. Bwana sifiwe sana. Amen. Sasa Abrahamu naye. Aburahamu alikuwa shazaliwa Mose. Yari yaravutse Mose. Nani alimfundisha kutoa cha 10 kwa Melkisedeki? Ninde yamwigishije gutanga ikigira 10 kwa Melkisedeki? Na sheria ya Musa ianza. Kwa igihe cha Mose wakitangura. Ni fungo linafunga wa Kristo. Ni kuvuga ngo ati ni kintu kibosha Abakristo. Na ndio maana Wakristo munalia. Niyo mpamvu Abakristo benshi murira. Mulipata walimu wa uongo. Mwaronsa abigisha b'ibinyoma. Kisha munajipenda. Handi mukikunda. Hamuju kumtumikia Mungu na vya kwenu. Ni muzi gutangira Imana n'ivyiwanyu. Munaanguka leo, muraguno munsi mukavyuka no. Munahomba leo, murahomba no munsi mugahaguruka. Muna matatizo ya kila aina. Mufisi ibibazo bya buri bundi. Wacha wanawaingililia mpaka na ukitanda. Abarozi babinjira no gitanda. Kazi zinawaishia hovyo. Iyo akazi kakabaherana hovyo. Hamjui kama cha 10 haiko sheria. Cha 10 ni kanuni ya kanisa. Hauwezi kula sehemu ya 10 ya Mungu kumshahara wako au kuvitu umepewa. Ntushobora kurya ikigira 10 kumushahara wawe canke ku bintu wahawe. Hauwezi kuitoa kwa mtu jua anafanya hauaminishi kama Mungu ndiye alimpaka mafuta. Ntushobora kuigwiha umuntu ngo akijye avuga ngo si utazi yuko ari Imana yamusiza amavuta. Kwanza leo nakupa siri. Kuheru no musi ndakubwibanga. Ukipewa 1 million. Uhawe 1 million. Toa bila mpango wote. Toa 100,000 iko yako. Tangi 100 ntabwo ari ivyiwawe. Toa 100,000, andika ineno. Andika rino jambo. Ukitaka kuwa tajiri. Ushaka kuwa mutunzi. Uko commerçant. Uri mudandazi. Unatumikaka. Urakora. Porque unapata mapromotion, macheo. Kugira uturaronka amapromotion. Ndaita mtu mmoja ashuhudie basi hapa. Ndahamagara umuntu umwe azoshinga intaye hano. Mtu mwende anajua anatii hiyo. Umuntu umwe azi yuko yumvira ico. Nitatapa wamoja hapa. Jewe hariho bamwe nza kuvuga. Natapa kwanza ifamilia. Ndavuga kwanza umuryango. Ndavuga kandi n'abana biwe. Watoto hawa. Abana baba. Nitagusa sadaka ya kujivua. Kuna sadaka kujivua. Ndavuga ndakora ko kwishikanwa ryo kwiyambura. Sadaka kujivua ni tofauti na cha 10. Ishikanwa ryo kwiyambura ritandukanye n'ikigira 10. Ukoo mkuu wa Abrahamu ni ukoo gani? Ni Israeli. Ni ubwoko bwa Aburahamu ni Israeli. Alimwambia yamubwiye gute? Nitainua ukoo wako na nitatoa taifa kubwa duniani. Ngo nzozamura ubwoko bwawe kandi ndarigira ihanga rikomeye mu isi. Ulitii. Kubera wumviye urasohoka kandi uratanga amashika watangira imazi. Unaona gisa dunia mzima. Urabona isi yose Israeli. Hakuna mtu kumpiga. Nta muntu kumukubita kwa ajili ya Abrahamu. Kubera Abrahamu. Melkisedeki kama Abrahamu amemupa. Nyamba Abrahamu yaramuhaye. Biblia inasema katika Warumi. Ijambo ry'Imaravuga. Waebrania 7. Mu Baheburayo 7. Andika Waebrania 7 umoja utasoma pia. Andika mu Baheburayo 7. Biblia inasema Abrahamu amempatia Melkisedeki kuhani mkuu na mfalme, na ukuhani na ufalme wake utadumu milele, akampa cha 10 chake. Kwa nini? Kubera iki yamuhaye? Turudie nyuma kidogo. Dusubiri nyuma gato. Kuna vitabu vinasemewa ni vya siri. Hari vitabu bivugwa ko ari ivy'ibanga. Ambao walisema ni vya siri. Bavuze ko ari ivy'ibanga. Habakuvitia ndani ya historia ya kibiblia. Ntabwo babishize mu nkuru ya Biblia. Lakini ukisoma Waebrania 7. Ariko usomye Abaheburayo. Soma tusikie kwanza juu nipate mwangaza uone ukweli kwa hiki kitu. Soma 7. Mbio saa inaisha bwana. Soma mbio. Waebrania 7. Anza pale moja. Twende. Tusikie. Munisikie watoto wangu muone ukweli. Melkisedeki uyo mwami w'iseremu
umuherezi w'Imana isumba byose. Endelea. Niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu yatabaruka. Endelea. avuye kunesha abami. Endelea. Kandi niwe Aburahamu yagabanirije iki kigira 10 muri byose. Irya mbere isobanurwa ng'umwami agororoka. Kandi irya kabiri yitwa umwami w'Iseremu. Endelea usikie. Isobanurwa ng'umwami w'amahoro. Endelea. Nta se, nta nyina, nta karonda, nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana, kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. Atakufa iko kuhani na mfalme milele, atakuwa milele kuhani, hapana kufa, atakuwa kule milele kuhani. Endelea. Achia pale. Munifuate vizuri sasa. Amen. Ukisoma hapa, usomya aho abieleweki. Nibitahuritse. Vipi mtu atakuja hana jamaa, hana baba, hana mama? Gutu umuntu azoza atagira umuryango, atagira se, atagira nyina. Kisha aikale ni kuhani na ukuhani wake na ufalme ni wa milele. Hama yicarabeho ubuherezi n'ubuherezi bwiwe bube bw'ibihe byose. Ukirudi mu kitabu kia siri ambacho kilifichwa, mu gitabo cy'ibanga utakuta kama Melkisedeki amezaliwa kama vile Yesu. Uzosanga Melkisedeki yavutse nka Yesu. Na ndio maana Yesu, amen. Amen. Na ndio maana Biblia inasema, niyo mpamvu birivuga ya kwamba ukuhani wa Yesu ni wa mtindo wa Melkisedeki. Yuko ubuherezi bwa Yesu ari bwa Melkisedeki. Mtindo wa namna Melkisedeki. Uvuga ngo ati bumeze nka Melkisedeki. Kwa sababu Melkisedeki alizaliwa kwa nguvu za Mungu, mimba kaingia mama yake. Kuko Melkisedeki yavutse mu mbaraga z'Imana, inda yinjira muri nyina. Na Yesu amezaliwa kwa nguvu za Roho, kaingia mtumbo wa mama yake. Na Yesu yavutse mu nkomezi za mpwemu, imbanyi yinjira muri nyina. Yesu alikuwa mwenye haki. Yesu yari umugororotsi. Yesu alikuwa ni mfalme wa amani. Yesu yari umwami w'amahoro. Unifuate vizuri. Munkurikirane neza. Sifa kwa Mungu. Amen. Sikiliza, ukuhani wa Yesu hauna mwisho, pamoja na ufalme hauna mwisho. Ubuherezi bwa Yesu ntibugiri iherezo, kandi n'ubwa Melkisedeki nabwo ntibugiri iherezo. Ilitokea wapi sasa? Byavuye he? Huyu Melkisedeki alizaliwa na mtu anaitwa Neri. Uyu Melkisedeki yavutswe ku muntu yitwa Neri, ku mwana. Alikuwa mtoto wa pili wa huyo Lameki, na mkubwa wake alikuwa anaitwa ni Noa. Yari umwana wa kabiri wa Lameki, mukuru wiwe yitwa Noa. Nimewafunza siku moja kuzaliwa kwa Noa, alizaliwa akawaka kama vile jua. Twarabigisha kimwe kuvuka kwa Noa yuko yavutse yaka nk'izuba. Na huyu Neri alikuwa kuhani. Hamwe n'uyu Neri nawe yari. Wakati Metusela alikufa babu yake mzala Lameki, igihe sekuru we yapfa ujyavyaye Lameki, Mungu amemtokea Metusela akamwambia, utamkamata mavazi yako na kumwekea mikono Neri, mtoto wa pili wa mtoto wako Lameki. Yaramubwiye ngo uzofata imyenda yawe ngo uyimushireho Lameki, ngo uyimwambike, ngo umubatize ubwo buherezi. Sifa kwa Mungu. Amena. Basi akafanya hivyo. Hama bikora uko. Siku moja anaingia kufanya huduma ya kikuhani. Igihe kimwe rero yinjiye gukora ico gikorwa cy'ubuherezi. Alijitenga na mke kitu wa miezi 9 au mwaka hivi. Yaritandukanye mu gihe cy'amezi 9 cyangwa umwaka. Hakukutana naye. Ntibigeze bahura. Basi huyu mama akatembelewa na malaika, akaona mimba inamuingia ndani, akaanza kusikia mimba, haelewi ni kitu gani. Alikuwa na miaka ya uzee, ameshazeeka uzizaa tena. Uyu mumama acha yinjirirwa, yumva muri we yuko afise imbanyi. Unaona, Yesu amezaliwa kwa nguvu za Roho, Melkisedeki kwa nguvu za Roho. Yesu yavutse mu nkomezi za mpwemu na Melkisedeki mu nkomezi za mpwemu. Ndio maana ufalme na ukuhani wa huyu Yesu ni kwa mtindo wa Melkisedeki. Niyo mpamvu ubwami hamwe n'ubuherezi bw'uyu Yesu bumeze nk'ubwa Melkisedeki. Yani tungisema kwa kifupi, ni kama kulikuja kitu kinaitwa
Ni kama vile Yesu alikuja mumutu anaingia. Ni kama vile Yesu alikuja anaingia mumutu. Ni nkuko Yesu yaje yinjira mu muntu. Lakini hakumuingia. Ariko ntiyamwinjiye. Hapana, alikuwa ni mjumbe mwingine wa Mungu anafanana na yeye. Ariko yarundi mutumwa w'Imana yasa nawe. Namaliza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema pastor tufunze. Vuga pastor tuigishe. Sema pastor tufunze. Pastor tuigishe. Sema tufunze. Tuigishe. Bwana sifiwe sana. Amen. Basi ikaonekana wakati wa kuzaa huyu mama unafika. Rero hagaragara igihe cyo kubyara uno mu mama kurageze. Na alikuwa anajificha ficha watu wamuone mu mungini. Kandi yarihisha kugira abantu ntibamubone mu gisagara. Iko na haya bwana iko yeye anakuwa na mimba, kutema mate, kula makala, kula matofali. Afisi isoni umugabo si hari gucira mate, kurya makara, kugira iki. Wakati wa kuzaa unafika. Igihe cyo kubyara kirashika. Nere nasema sheri wangu nimpiga hata kabizu kadogo tu kaapa kamchubule hata na hapa. Anaenda kwa bibi yake anaita Sofeni. Leo ugira ngo amusoma umugore wiwe hano canke ngaha hamacara agenda ku mugore wiwe yitwa Sofeni. Kufika ashitse anamkuta mwanamke ko antazala. Ashika umugore agomba kubyara. Anamwambia wewe ni nini? Mama hapana kwenda. Wewe ni nini? Aramubwira ngo wewe ni iki? Kwa nini una mimba? Kubera kufisa imbanyi. Akamwambia ya kwamba amubwira ngo sielewi vilikuja je. Ngo sintahu yuko byaje. Naona tumbi na vimba mimi sijui inatoka wapi. Nabonye inda iduga ntazi yo bivuye. Kisha akamwambia 1 2 3 toka na uende. 1 2 3 sohoka ugende. Nisikuone hapa. Sinda kubone hano. Sasa bibi akastuka. Umugore arakanguka. Ana machungu ya kuzaa. Afise tena ni mzee, agomba kubyara kandi yashaje, arajugumira cyane. Akakufa ku miguu ya huyu Neri. Achapfa ku birenge by'uyu Neri. Alipokufa, amaze gupfa, sasa akakimbia kumuita Noa. Neri, ndugu yangu, grand frère, bibi ananifia. Achairuka guhamagara mukuru wiwe Noa ngo umugore aramfiriye ko. Naomba rehema. Ndasabye imbabazi. Anakufa juu yangu. Apfuye ku bwanje. Na sijui anakufa je. Nikutana iko na mimba, nilikuwa siyakuambia juu. Nilifika leo nakutana iko na mimba. Nashitse no musisanga afise imbanyi. Noa akamwambia fichika, si tuchimbe kaburi twende tumuzike watu hawajui juu kwa kuhani ni aibu. Ngo dufate ngo twimbe ikinogo imva tumuhambe kuko biteye isoni kuko wari umuherezi. Wakatoka barahava wakachimba kaburi, wakachimba bacha barimba iyo mva. Wanarudio kamata mwili wa Sofini, baza gutora umubiri wa Sofini. Haleluya, amena. Bwana siwe sana, amena. Wanakutana, ule mtoto mtumbo anazaliwa, anakaa kwa kitanda, anaanza kutukuza Mungu na haleluya, anamshukuru. Basanga wa mwana yavutse ari ku gitanda, yani alikuwa aravuga haleluya, anajizalisha yeye mwenyewe, mwana wenyene arizaza, anaanza kumtukuza Mungu kwenye kitanda, atangura guhimbaza Imana ari ku kitanda. Wazazi wanashangaa, abavyeyi baratangara, wanaambiana huyu mtoto wa aina gani? Baravuga ngo uno mwana nyabaki. Pale malaika anashuka, aje malaika achara, anamwambia utaka kuua mwanamke bure, ngo wagira wicu umugore ubusa, na hii ametokea, ngo nibi byabaye, usifadhaike, ngo ntucike intege. Huyu mtoto ametoka kwa Mungu, huyu mwana avuye ku Mana, huyu ni kuhani milele na mfalme milele, huyu n'umuherezi ibihe byose n'umwami milele, ataongoza fasi ambapo ukuhani na ufalme ni wa amani na atakuwa wa haki, kandi azorongora ahantu hazoba huzuye ubuherezi bw'amahoro. Mbona umeniambia kama siku chache Noa mjamaa yetu tutakuwa tumeisha, kutakuja watu maji tajaa, ataenda wapi? Na unasema kama huyu ni kuhani wako, atafanyia kuhani wapi? Aravuga ngo none mbega ko waciye muri Noa uravuga ngo ati ngo hazoza amazi menshi kandi n'abantu bazotwagwa, mbega uyu nawe uvuze ngo atazomuherezi. Akamwambia huyu mtoto si wako. Aramubwira ngo uyu mwana si wawe, usiku 40 nitakuja kumtoa ende paradiso akae huko, ngo mu minsi 40 nzoza kumutwara ndamutware mu ijuru abe hariyo. Kandi bibuko malaika alikuja mu minsi 40 malaika haraza aratora wa mwana aramutwara paka paradiso gushika mu bwami bw'ijuru. Sasa angalia vizuri, rero raba neza, anatokea mbonde ya wapagani wapi? Swave.
avuye mu muryango w'abapagani. Wanasema hana baba na hana mama. Bavuga ngo ntagira papa ntagira mama. Hakuzaliwa, ntabwo yavutse, lakini alichomokea tu vupu, anakuwa mfalme. Ariko yaje gusagaragara vupu mu mwami. Mtu mkubwa na mandevu. Umuntu mukuru kandi afite ubwami. Na anaanza kutawala watu hiyo nafasi. Kandi agatangura kuganza abantu. Anaanza kuhubiri watu amani hiyo nafasi. Atangura kubwira abantu amahoro aho hantu. Bwana asifiwe sana. Amena. Bwana asifiwe sana. Amena. Amina. Amena. Yani alitokea hiyo fasi akaanza kuhubiri watu mambo ya amani na mambo ya haki. Urumva ngo yaragaragaye aho hantu atangura kuvuga ibintu by'amahoro n'ibintu by'ukuri. Na ndio maana Abrahamu ampatia cha 10 chake. Na niyo mpamvu Abrahamu yamuhaye ikigira 10. Somo letu linataka kuishia hapo. Ikigwa cyacu gira kirangirire hano. Tunataka kuomba. Amina. Tugira dusenge. Kuna sadaka inaitwa kujivua. Hariho ishikana ryitwa kwiyambura. Hii kujivua, iyi kwiyambura ndio inafanya watu wanakuwa wengi wakuu hapa duniani. Niyo cyatumye abantu baba benshi hano mu isi. Abrahamu anaambiwa na Mungu amtoe mtoto wake. Abrahamu abwira Imana ibwira Abrahamu ngo natanga umwana wiwe. Hii haikuwa sadaka ya 10. Iyo ntabwo yari ishikano ikigira 10. Ni sadaka kujivua kile unachopenda chochote unapatia Mungu. Ariko yari ishikano ryo kwiyambura cya kintu wewe ukunda ugahimana. Yani hakuna kusita, nasema idi milioni. Na kuvuga ngo iyi milioni 10 naitolea Mungu. Ngo ndayitangiye Imana. Ifanye kazi ya Mungu pale. Ikora igikorwa cy'Imana hajya. Lakini wasikudanganya. Nibakubesha. Usitoe jumi na ubiri. Yatangiye kubera jewe mvuze. Nitaikula bure. Jenzo bigi ubusa. Unisikie vizuri. Halo. Yumve neza halo. Usitoe jumi na ubiri. Yatangiye kubera je mvuze ubutumwa. Sifa kwa Mungu. Amen. Abrahamu alitoa Isaka, Mungu alimwambia wende umtoe. Abrahamu yatanze Isaka kubera Imana amubwiye ngo genda umutange. Tusimame wima sisi. Duhaguruke twese. Simama wima kidogo. Haguruka gatoya. Isaki ni sadaka ya kujivua. Isaka yari shikano ryo kwiyambura. Mtoto wako wa upekee wende mtoe, na unaenda kwenda kumtoa fasi ambapo Mungu anasema wende mtoe. Umwana wawe w'ikinege ngo genda umutange, bagenda kumutanga ahantu Imana yakubwiye ngo umutange. Abrahamu anaenda kumtoa Isaka. Abrahamu arumvira agenda kumutanga Isaka. Mtoto mmoja tu. Umwana umwe gusa. Gisi Mungu amemtoa Yesu mtoto mmoja. Nkuko Imana yatanze Yesu umwana umwe. Biblia Isaka ni mfano wa Yesu. Biblia ni Isaka n'akarorero ka Yesu. Ambaye Abrahamu ni mfano wa Mungu. Abrahamu ara karorero k'Imana. Wote wawili kubembeleza kutoa watoto wa upekee kumtoa sadaka. Bose babiri ntabwo bakekeranije gutanga abana babo bikinege. Kama una Isaka mtoto unagisimu atafanya. Nyamufise Isaka ora mutanguzo Imani gukorera. Amemtoa Isaka. Yatanze Isaka. Mungu amemzalisha mataifa mpaka leo na sisi tuko ndani. Imana yaramuvyaje amahanga natwe bwuno musi turimo. Ukitoa sadaka ya kujivua vyote, utanze amashikano kuyambura byose, utakuwa kichwa kama vile Abrahamu. Uzo umutwe nka Abrahamu.